Sanibonani, ngiyanibingelela. Indofasa ukuthi TV le lapha sibheka umcimbi uzobe seCanvas City ngeyi-2 zika May 2026. Njengoba nazi ukuthi amathikithi ke azotholakala e-web tickets na online, uyangena laphana ke usearch umcimbi lo ofunayo. This time around sizobheka umcimbi iBlue Nation Festival. Njengoba nibona ke ukuthi ke kuvela kanje uma ke ususethe yonke into yakho, wasesha, waregister, wafaka ama-details akho. Uma usuqedile sibekunika ne-OTP through i-email or through i-cellphone number, bese kuvela kanje. Abanye sebekwenzile lokho ke, abanye bakwenzela last year bayakwazi, bese nje kuyi-reminder yokuthi na kuba kanjani. Kodwa ke mase kula sifuna ukubheka ukuthi amathikithi ahamba kanjani. Njengoba zi-18 February 2026 kusele nje isikhathi esingangenyanga, maybe ney'nsuku eziwu-12 or 13 ngaphezulu. Sifuna ukubona ukuthi ke kuhamba kanjani ngani zakwethu. Sizosesha-ke la ukuthi kuba kanjani. Ningiphe ixesha lapha-ke kuthini-ke Blue Nation sasesha. Nakhuya sekuyayivelela ke Blue Nation Festival njengoba ngenza siqaleni. I'm sure abantu basakhumbula Blue Nation Festival, right? Niyabona ngani zakwethu ke iyo yona le, yiwo wonke ama-details lawa niyawabona, right? Ngadidiseki ibuye ibe slow le phone, ngiya-screen recorder la, right? Sesiyangena ke laphana, sifuna ukuyobona nje ukuthi amathikithi asehambe kangakanani. Sesoshaya ke uselect khona la early, singaze siscroll down siye phansi kakhulu, siyibambe khona la. Sobheka nje ama-section ambalwa ukuthi asedayise kanjani. Okay, inkundla ke ngoba ke ime kanje, ihlukaniswe nge-floor seating, lower retract B, kanjalo CH until ku-K, yabo, or until kubani ku-Q, alright. Ama-section maningi kakhulu. Ngifuna nje sibheke nje into esimple ngoba abantu mhlawumbe bayitshela ukuthi basane-chance ukuthi bethenga amathikithi. Ngifuna niyibonele nini ukuthi amathikithi athengwa kanjani. Yabo nje kwi-floor sitting lapha ku-green corner, yiyo i-floor sitting leyana. Lapha ku-stage njengoba nibona seku-green ke lapho, iyona floor sitting leyana. Nibhekane ne-stage yonke into. Nakho kume kanje, niyabo? Yiyo amathikithi lawa asethengiwe. Lapho grey khona ke, oku-grey khona ila asethengiwe amathikithi. La green ilawa ase-available kuleyo ndawo leyo. Oku-blue, noma u-blue or navy, amakhala ke nazi kahlupha thina abantu besilisa, ilaba abantu bama-wheelchair. Kumele behlale kahle, bayaphazamiseki, balokhu bemuveka noma kanjani, right? Njengoba nibona ke laphana ukuthi ke kwi-floor sitting ilawa amathikithi asesele, ilawa asethengiwe. So wena uzobe usuyikhethela ke lo sithi le ufuna ukuthi uyithenge by pressing le ndawo e-green. Sesiphinde ke siyadlula ke siya kwenye indawo. Masibuya la akusithi nje lower bani, sehla kancane siye ku lower H ngamabomu. Lower H ngamabomu iya-upload lower H. Ngiya lower H bafowethu lapho ku-green corner, yabo? Ikhona ke lapho ke i-section le. Mawuthi uyabheka ke laphana ukuthi amathikithi asethengiwe akanje. Abakawathengi abantu kusabona le ndawo eyi-1 this side. Mawuthi uya-check-a nakhona abantu abawathengi. So ukukhombisa nje abantu ukuthi kuhamba kanjani. Futhi umuntu ufuna ukuhlala this side useseyi-1, right? Akunankinga ke lokho. Masiphinde si-check-a ke futhi ke enye ke indawo ngamabomu. Kusibhekele indawo ekude njengo-K laphana ukuthi kuhamba kanjani. Le video yabantu abangakhona ukuthi mhlawumbe bebone izinto abangenaso isikhathi ngokubanceda nje. Nangiya okay laphana phezulu ngakwa left ezansi, so usukuhleli laphana. Yizo ke indawo lezi eyisele. Niyabona lezi ndawo ezigrey ezincane, yizo lezi amathikithi asethengiwe bafowethu njengoba nibona.
izona zonke-ke lezi indawo ezasele nezisesekhona sebawathengile-ke ambalwa. Ilokho-ke abantu kumele bekwazi ukuthi kusihamba kanjani. Ngoba ngishilo ukuthi abantu masiya lapha kujike basenesikhathi esimodern 30 days and 2 weeks, abantu-ke basahlanganisa-ke ukuthi lapho useceleni uzokubuka nje umculi la eceleni kakhulu, yabona, sokusesayidini. Uma umculi engena lapha khona useyitholile indawo, bakhona khona useyithengile ithikithi. Izinto ey'kanjena nje ngane zakwethu, angifuni nje nize nihlupheke ukuthi manje kanjani, cha, into ekanje. Abanye ngiyazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sithi sije ku-L laphayana upper retract L, amathikithi akhona ahlukile kawu-200. The more uba kwi-awkward position, the more ithikithi lingabizi kakhulu. Ngomunye phezulu ekugcineni laphayana, kodwa uyababona-ke abaculi laphayana, ngifuna ukuqamba ngami because ukuphezulu nakhona bakhona sebawathengile kuyo leyo ndawo leyo. Injalo nje ingane zakwethu, akukho okutheni, ukuthi nje i-technology niyithintele, uyifundele, wazi ukuthi isebenza kanjani. Kubuka kanjena lapha phakathi arena, indawo mayivaleka kanje kusuke i-arena ngane zakwethu. Ilokho nje bengifuna ukuveza njengamanje ukuthi amathikithi asaqhubeka ayathengisa. Abantu beye laphana-ke ko-web tickets beseshe, beregister abantu, bafuna information yakho, bafuna ukuyisebenzisa. Niyazali lamakhampani kanjena vele information yethu-ke amaketha ngayo-ke, lokho-ke akunandaba bekukudlulisa nje lokho. Amathikithi ayahamba mfethu, ahamba nje kakhulu. Afuna ukunikhohlisa wona, seningi iy'ndawo ey'sele, abantu abasahlanganisayo. Ama-branch-ke niyazi-ke ayahlanganisa, ukuthi abantu bawu-18 bawu-30 into ey'njengalezo athenga nje ngesikhathi esisodwa, behambe bawa-collector. Kukanjalo nale nyanga ayikapheli-ke, lokho nje kuphume nje ngey'2 zikaFebruary ukuthi amathikithi aseyadayisa. Namhlanje i-18, shuthi 16 days amathikithi aqala ukudayisa. Kusazohamba kahle kakhulu ingane zakwethu, kuzobe kumnandi. Uzobe engekho-ke angazi ukuthi uzobe ekuphi, ngoba azobe ey'buya laphana, uzobe enjoya kwi-Blue Nation Festival. Bekuyilokho nje umuntu afuna ukuveza njengamanje, akukuningi. Iyona nje leyo update leyo eyi-Blue Nation Festival. Nisakahle ingane zakwethu, sesiyodibana okuzayo khona la kwi-Indofire Soweto TV. Sokusilethela nje ama-update. Uma kukhona into evelayo sonilethela, uma kungenalutho sizolinda sonke until kuzoba khona-ke okuvelayo. Nisale kahle.